misy vaovao mafana zay agny afa tsy haiko na efa nivoaka ao zay moa mela tsiny fa mitabataba be fa ambony baky io avy nanao mission avanavaratra avaravaratsy ny belobo alimena misy manomboka zao ony a tambatry ny président nareo ao le kapisaty iny amin'ny intérieur sika donc zany hoe ravany MDG de police ndray zany ministre police no ifehy atsika de izy io fahitako anazy ohatrany fagnambanina atsika zany sarotra amizareo ny tonga de andrava anazy izy koa moa olo tsy nianatra raha teo mitondra an'io fa ny tokony hatao de miandry ny consigne foana fa izy ty efa izy ty i colonel aloha commandant groupement i commandant groupement izay lehibe fe andrasako aty commandant groupement io moa tsy voatery anairery io fa antsika aby efa mijoro izy io de miamby consigne avy aminy tsika fa amle 18 anay mety hisy hetsika ty Morondava ty fa mitody aty daholo masony gendarme ro la amizao hisy hetsika amle 18 hapiakatra ny jado anao démonstration de force kely zahay aty apiakarina daholo ny fomban'ny fandriam-pahalema maneran'ny Morondava aty Remenabe de eo mahita anazy na hiakatra agnatananarivo na ho firy camion izy de fa tsy maintsy hiady fa zay raha tadiavindreo zaho izy tsy hitsangana hiaro ny hanongampanjakana fa hitsangana hiaro ny gendarmerie aho na hafa na hamoizako gnay koa de tsika zany obligatoire tokony hanoana azy hatramin'ny farany ninina zay mandeha ao